Iri ntuko ya muthia ya ujukania bwana ba form 1 terechi ya Tharaka ukiane burigiritie ana kathumba kuremwa kujuria kiroto kya gwita sekondari baba inge banja iria twaraniritie na cho ikiugate ana bao ibeti chukuru njega ende mwankira thaiji batiromba gwita chukuru ni onto bwa kwaga bisi na mbecha cia kubagurira into. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithi na riungite na kwaraniria na aciari na aritwa Kwira wathini mwarimu na nkimetho tunithagia na umenye bu nduzo kuma wantu tauketha irio kana kubarimira mwari uyu kwarita Maricela Muthoni kuma Bogaconi Tharaka North arauga kaguru mboya rugendo rwa gintu kilomita 50 ingo cha chukuru mboya na cho chongo tieke ngindi nakyo mugongo herete mbagi enderi na mabuku marara tumagira kirazi 8 mwanka mukuru kwarara watire max 301 kuma ameko vichi vitale ni wewe bachupulika irange bacharagiria bya kule Muthoni ntambia wa ntambia mwanka sukuru ni Marimandi Girls ewe ngakondia ndia ona kana getigiro sukuru nuntu atiko na kumwire sukuru ginathireti merijere sibitare mama amyayirwa byumya byele bikoroku lakini mulimo oyo no amwete kaile athi vitale ama na karake ayagwa eregero ba gutethwa na inderegere tentethwa ikira mtu rena ena uwezo wa kuntethia na nkathoma bwega ndenda kuthoma ntethia muji wetu na rwana rarungirwe nyuma yakwa ti Maricela gakinteretia Tharaka ana baingi na bagwate max bwega bagitua misi nuntu bakwaga bisi mama ya Gaseren Primary School tawata max 395 tathi chukuru aciari baire mbecha cia kumbira chukuru nkaya kona ntawuntetheria nkairwa cukuru ndathoma ngatuika pilot. Nilikuwa na grade 8 na bado sijapelekwa shule. Tukiaranirie na bamwe baciari aba ibatariretie mbejire cia ndarite jini 3,290 kunengera mwarimu ambira bici tiagana ambira ndi bokurutha urinuka na mwana uthire ukona mbia umurete ntubya uniform ciatiwa twenuka na mwana eni timatu inaga mwana batikuwe cukuru na mwana reritwe acoke mundi lakini kula miembi ichurire kathomagia Gachereni Primary School kawata 395 na gaitete Meru School na kumagu ntio na bagukaruta nkaira nogo ntie na mbeca cio kaira nogo bijenu nene muno ya Meru School. Nkiripotera Uru TV kuma nteretia Tharaka Nteto Paul Wakabithi.